Umukino wa APR FC n'ikipe ya Royal Sport wahawe abasifuzi mpuzamahanga bane, itike ni ibihumbi 20. Harabura amasaha 24 gusa APR FC n'ikipe ya Royal Sport zigacakirana mu mukino w'abakeba. Ni umukino wahawe umusifuzi mpuzamahanga Ruzindana Nsoro. Uyu mukino uteganyijwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 Ugushyingo 2021. Ni umukino ugomba kubera kuri stade ya Kigali ku saha y'isa 9. Ni umukino wahawe kuzayoborwa na Ruzindana Nsoro nk'umusifuzi wa mbere, mu gihe umusifuzi wo ku ruhande wa mbere agomba kuba ari Karangwa Justin. Umusifuzi wa kabiri agomba kuba Simba Honore, naho umusifuzi wa kane agomba kuba ari Hakizimana Louis. Ku bijyanye n'ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino ni amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 20, ibihumbi 15, ibihumbi 5 ndetse n'igihumbi ahasigaye hose. Umutoza wungirije mu kipe ya Royal Sport Dusange Sasha yavuze ko kuba APR FC itarakinnye na Etincelle FC mu mukino wasubitswe mu cyumweru gishize bishobora kuyibera byiza cyangwa bikayibera bibi cyane. Dusange Sasha yabivuze mu gihe ikipe ya Royal Sport iheruka gutsinda ikipe ya Bugesera FC ibitego 3-1, igomba kwakirwa n'ikipe ya APR FC mu mukino w'umunsi wa kane wa shampiyona ugomba kubera i Nyamirambo kuri uyu wa kabiri. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Dusange Sasha yabajijwe niba gutsinda Bugesera FC bibaha amahirwe yo kwitwara neza imbere y'ikipe ya APR FC. Avuga ko nubwo bakinnye neza ariko bagifite ibyo gukosora. Dusange Sasha yagize ati iyo ugize umukino nk'uyu ukabona bimeze neza ukomeza muri uwo mujyo ukagira ibindi wongeramo. Gukina umupira ni nko kwigisha, wigisha hozaho hari utuntu two gukosora, tuzareba ikizavamo mu mukino tuzakina. Abajijwe uko abona mukeba APR FC itarakinnye na Etincelle FC mu mukino w'umunsi wa gatatu wa shampiyona wasubitswe, niba atari amahirwe menshi kuri yo cyangwa ku kipe ya Royal Sport, Dusange Sasha yavuze ko byose bishoboka. Yagize ati byose birashoboka kuko ku muntu uri gutegura shampiyona akaba atakinnye, ku ruhande rumwe biba ari amahirwe kuko aba yaruhutse, ku rundi ruhande biba ari bibi kuko aba atakinnye. Wowe uba wakinnye urumva rero ni ibintu bibiri. Ni byiza ko abakinnyi wabaruhukije, ariko ni bibi cyane kuko ari ikintu baba babuze kuko batakinnye. Yakomeje agira ati ikipe ya APR FC ni ikipe nziza, ariko muri rusange ntabwo nkunda kuvuga ku ikipe duhanganye. Ku bijyanye n'umunyezamu Kwizera Olivier, kugeza amaginga ya akomeje gutegerezwa mu myitozo ya Royal Sport, Dusange Sasha yagize ati icyo kibazo ndumva nagisimbuka, gifite abagishinzwe kandi nibo bagisubiza neza kundusha. Abajijwe niba nk'abatoza bamwifuza, yagize ati si umukinnyi mubi, nta kipe n'imwe mu Rwanda itamwifuza. Dusange yavuze ko atari Royal Sport ifite ikibazo cy'abanyezamu gusa kuko ari ikibazo rusange ku makipe yose yo muri iki gihugu. Yagize ati icyo ni ikibazo kiri ku rwego rw'u Rwanda, navuga ngo ni ikibazo kiri rusange. Nujya muri iyi kipe urasanga irira, nujya kuri iri usange nayo nuko, birasa naho bitameze neza ku rwego rw'igihugu ariko biragenda bikosoka. Uyu mutoza yavuze ko impamvu bahinduranya abanyezamu ari uko bashingira kuhagaze neza mbere ya buri mukino cyangwa bigaterwa n'umukino wariwo. Kuri ubu ikipe ya Royal Sport iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona, irushwa amanota 2 na AS Kigali ya mbere yo yatsinze imikino yayo yose uko ari 3. Ikipe ya Royal Sport igiye gukina n'ikipe ya APR FC. APR FC ifite ikirarane n'ikipe ya Etincelle FC dore ko itakinnye umukino w'umunsi wa gatatu. Royal Sport nitsindiye umukino izagira amahirwe kugira amanota ageze ku 10, asigara areba uko ikipe ya AS Kigali zitwara dore ko ari imwe mu makipe ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona. Agaciro k'umukino wa APR FC nikabarirwa gusa mu byishimo abafana bakura ku kibuga, kuko no kugira ngo uwitabire hari icyo ugomba kwigomwa kijyanye n'amafaranga, kuko ari umukino udasa n'indi ndetse ukinwa inshuro zibaze mu mwaka. Nubwo COVID-19 yagize ingaruka nyinshi zitari nziza, by'umwihariko ihungabana ry'ubukungu mu bice bitandukanye,
utibagiwe na siporo muri rusange mu gihe cyo kwisuganya no kongera gusubira mu bikorwa byabo nk'uko byahoze. Abashakisha amafaranga, Minisiteri ya Siporo yashize igorora abafana ibakomorera kwinjira ku bibuga ariko bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Uyu mukino urahenze cyane kuwureba kuko ibiciro uko bimeze, itike y'amafaranga make iri kugura amafaranga 1000, ahasigaye itike y'ibihumbi 5, hari itike y'ibihumbi 15 igura azicara muri ya myanya y'icyubahiro VIP. Mu gihe itike ya menshi ari ibihumbi 20, abayigura bazajya bicara mu myanya y'abanyacyubahiro VIP. Ni ukuvuga ko byibura umufana ushaka kureba umukino wa APR FC n'ikipe ya Royal Sport asabwa amafaranga ibihumbi 6, igihumbi cyo kwinjira ku kibuga, ibihumbi 5 byo kwipimisha COVID-19, mu gihe muri VIP asabwa amafaranga ibihumbi 25 kugira ngo yemererwe kureba uyu mukino. Ni umukino uhenze kuwukurikira muri uyu mwaka 2021 mu Rwanda ugereranyije n'indi mikino yakinwe yaba y'amakipe Grabs ndetse n'imikino y'ikipe y'igihugu Amavubi yakiriye. Uyu mukino ugomba gusifurwa na Ruzinda na Nsoro, ugomba gutangira saa 9 zuzuye kuri stade ya Kigali. Amakipe yombi agiye guhura ahagaze neza ndetse nta mvune nshya ziri muri abo bakinnyi bayo kuko APR FC yatsinze umukino 2 yakinnye muri shampiyona, mu gihe ikipe ya Royal Sport yatsinze imikino 2 inganya 1 mu mikino 3 imaze gukina muri iyi shampiyona. Amakipe agomba guhura na Royal akazahura Royal Sport irusha APR FC inota 1, ariko iyi kipe y'ingabo z'igihugu ikaba ifite umukino w'ikirarane n'ikipe ya Etincelle FC. Uku niko bimeze ku mpande zombi, ikipe ya APR FC n'ikipe ya Royal Sport. Ese bimeze bite? Royal Sport ifite abakinnyi batandukanye nabo yari ifite muri sezo yashize kuko yahinduye n'umutoza, mu gihe ikipe ya APR FC ikiri yayindi. Royal Sport yazanye abakinnyi barimo Boneri umunyezamu mushya, izana Esomba Leandre Onana uri kwitwara neza. Yatijwe abakinnyi 2 n'ikipe ya Raja Athletic Casablanca barimo Ayuba Larsin ndetse n'uwitwa Youssef uri kwitwara neza cyane. Ikipe ya Royal Sport kandi yasinyishije Steve Elmanga, isinyisha abakinnyi barimo Master yamukuye mu kipe ya Bugesera, yasinyishe Byumvuhore Trezor yakuye mu kipe ya Gasogi United. Royal Sport kandi yasinyishije Mico Justin imukuye mu kipe ya Police, cyo kimwe na muvandimwe Jean Marie Vianney bavanye mu kipe ya Police. Royal Sport kandi yakomeje kwiyubaka ku myanya itandukanye, aho yasinyishije Isaac Nsengiyumva imukuye mu kipe ya Express FC yo muri Uganda, yasinyisha Mitima Isaac avuye mu kipe bita Sofapaka yo muri Kenya. Yongereye Muhire Keve amasezerano, ubu ni kapiteni mushya w'ikipe ya Royal Sport. Urumva ko ikipe ya Royal Sport yagerageje kwiyubaka ndetse iri gutanga n'icyizere cyuko ishobora kwitwara neza. Utibagiwe n'umutoza Masudi Juma, nawe numwe mu biyongereye mu kipe ya Royal Sport nyuma y'igenda ry'umutoza Gibo Kasa wayitozaga nubwo yatsindwaga n'ikipe ya APR FC igitego 1-0, agasezera akigendera agasubira mu kipe ya Gasogi United. Uko niko bimeze hagati y'aya makipe yombi. Update kuri amakipe turagenda tuzikugezaho 5 kwa 5. Kora subscribe utajya ucikwa n'amakuru abagezweho mu mikino tuzajya tukugezaho buri munsi.